Hello guys, welcome back to my new vlogs. Te matangin doon ha lanti minimum light guys po Gulmarg. Tin separate ka jaga kalau mau stay. Finally we have reached Gulmarg Gondola. Today at Gondola. It's coming. Halo guys, kita na po kami Gondola. Sila ka ropeway. Ano yan po Gulmarg. Kanang hindi ka na phase 1. Kapatay ito natin ka. Ani sausi pi kalau muli kasing benang dapat sausi bukan mga benang ni Gulmarg na kasi keslap Timenta guys ngimut banyak Leit paino tingin Leit sa kuwi jaka Nagum sa gofling mo.